guys, rero murabona natangiye kuzajya mbagezaho vloge. Rero ahangaha twari turi gutegura ikintu cya danje, nigisohoka nzakibereka. Aha rero ni kuri Atelier du Vin, ni heza murahabona. Nafashe akantu gato ko kugira ngo mabereke, ni heza cyane muri kubibona. Ubona ko wagira ngo ntabwo ari mu Rwanda, ku bantu bahazi barahazi, ni heza pe. Rero aba ni abantu twari turi kumwe, bagira serivisi nziza. Dore abakozi, dore ngaho muri kuhabona. Muri kuhabona ahangaha naho ni ahandi, naho niho, ariko ni ikindi gice kitari hariya nari maze kubereka. Muri kubibona ni heza. Abantu rero bakunda gusohoka, ndabifuriza kuzaza ahantu, ni heza pe. Narahakunze, nanjye n'ubwa mbere nari ninjiyemo, ariko ni heza, narahakunze. Aho rero nari ndimo ndirya muri miriwari, murabibona. Nabibonye, ni umwanya w'umwiryo wari ugezweho. Umva twari dutegereje ko dutangira, twarushye, twarambiwe. Aho ngaho nari ndi kumwe n'umushuti wanjye, dore hirya nawe nawe ari mu bye, mwamubonye. So rero guys, be with me, nzajya mbagezaho utuntu.